separate administration bo ro dagi UT with legislature du bo ro tawge di lenga ki mayok to tawdong ni ha di Delhi to tawdong ni union government to tawdong ni adu hoi state government su darkar hoi tawdong ni adu moi di government dam tawde ba praja da hana sunaba khona tawgi potu khatang tawraga manipur ki praja na pi bagi tai oi tawre ba aduna di sigi demand ji samjan ba demand ba samjal lakpa kedongna ba conflict si sum exist tong na ba yam lai ba pone di ngalingai di moina sigi demand ji leraga tawgi hardi it should be against the both the government whether it may be union government or state government tawgadong ne ba ado haide bire lokto hai ba di am hai adu ju chief minister nungsin da bai mong da hai ba ni dra aduga Delhi gi ma kai hai dre hoi phiran khara mar khara mai tha gi bra adu ju India ju national flag tha du kem tawde bhan tha gi ni men dan tha gi ni adu sigi meyam jing ji yeng jaraga aina khanjaba da hojiki demand se irang sigi manung sida loina raga lakpadong to ba moi ngaling de khaido khaijin pambagi pot tu budi a 48 tagi adum ubagi pot budi lakhre ko adumangna praja jingsi magi mindset ta madu leraga aduda ihok tong bagi tendency di ngasi bo leitriba except third me matungda haira pujina tana